MS Purnima Enterprises presents Khapri International Manipuri Short Fiction Film Festival 2021. Organized by IPAK Films Production Manipur under the Aegis of Film Forum Manipur. Get chilon maline. Go again. Hey, Chauba! 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 Get some tango! Kanano? Abima, a queenie, get some tango. Ngay ko nga tang mo. Goody you is an. Se, best na sing sa amo mo salo. Naton natin kumjalo. Kakahoy gidine, max kalo itahore. Kakahoy di, kubit kam tanadi. Adu wakaw tada ba? Sasat upsalo. Lao. Akhoi di kubit na dabane. Adubu abe mana tawbirisi kakahoy gidi amna phare. Adu ibe ma noi mama baba hoy hogot khrobo. Chalo amta hudoro. Kakahoy je mama baba do amta unajage ba. Tum hawatri. Una ba yaroy. Abe ma sawno ba. Chalo amta hudoro ba amta unajage ba. Ipaman ba koy? Sawnu? Malam sida COVID na landarai. Landarai ba se ngauthok na ba COVID chang da na ba. Only 6 feet lauthok na duna wa ngang na gadawani. COVID chang na ba face mask upada bani. Yerdio da loken paper da ISTB da. Gobarne hentula na sembir ne ngak na. Lauri ba se khoi COVID lai na chang da na bani. Punsi kamutak da mang da na bani. Jeksemina se COVID jeng pang da na ba. Chumi. Abe mana haiba khudimak loina chumi. Ado ngashidi noi mama baba do. Akhoi unaramoroi ge. Kakahoy hayeng la age ba ko. Baba mama hoy da kakahoy la amena khra tamu ko. Adudi kakahoy chalage. Chache. Chalasi. As ngasidi angang mamangda pajan chopedana mapa unabju phangde adune akhoisu mi mem changbada SOP ngakna khar section na changadi fadawa COVID matamnina unaningba mishu paketu unaba phangdi wakhan ga tadre da tawrish farese akhoisu cheksalaji tamoda Udiyam unaningmani. Pambei leitre corona matam oibanina. Corona matam orju nate thabakti loisandaba yade dana unanaba pambei thiba dabani chalase chalase Sponsor, may pa Beno.
Sponsored by Yumnam Roman. Co-sponsored by Eteen Computeriesed Eye Testing and Eye Care Center, Thoubal. And Northeast India Security Service Imphal. Online media partner IPAK Media.